تين برهم لسر ديروغا كردستاني وديروغا روجاواي كردستاني هاتنا النساء. یەکیتیان نویسکارên کوردستان سووریا هەفتیا ڕەوشەمبیریê لە هەرێما کوردستانی ڕاگەهاند. Di destpêka vê heftiyê de semînarek ji nivîskar Mihemed Emîn Seedûn re lê kampa Domîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê hat li darxistin. Ev ziman dewlemend e, ev ziman tiştin vî zimanî de ne. Di semînarê de ku li ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hate birêvebirin, Seedûn di semînara xwe ya binavê geryanek di bexçeya Deham Abdülfettah de behsa karî wî zimanzanê Rojavayê Kurdistanê kir. Semînara me ya îşev wekû nav û nîşanê wê geryanek di nava Baxê Mamosta Deham Abdülfettah de. Rastî ev nav û nîşan ji vê semînarê re hate danîn me xwest em derbasî bexçeyê Mamosta Deham bibin û em wan gulê wî yê bên xweş bêhn bikin û her wiha wan gula belav jî bikin. Ji vê yekê naveroka semînarê li ser her çarde berhemên Mamosta Deham Abdülfettah bûn û me karî gorî şiyanên xwe, gorî karînên xwe ji kesên amade re pêşkêş bikin. Di semînarê de hejmareke siyasetmedar, rewşenbîr û penaberên kampa Domîz bejdar bûn. Nivîskarekî beşdarê semînarê got, rola Deham Abdülfettah di parastina zimanê Kurdî de heye. بهتر دحام عبدالفتاح و کسایکی خیایی یعنی و روشنبیره کی بگمان یعنی دیارت کردستان حمیده تی بهتر ویا سرزاره سر زمانه و اوی فرانسی وقتی دیجاز و خب جدل به باورم بیجه تا من زمان هی من ولات هی یعنی از بیجه ام کرد ما زمان هی زمان مساخ زندیه استاذ عبدالدحام وقت ما مستاقی یعنی کاری حقیقی بدگی و کردستانی درامیاره و کردکی پرور کسایتی دل جهاتیه. زمان عربی در بخیر سال 1980 نهی و کوارگراندنه. زمانزان و نویسکار دهام عبدالفتاح سال 1942 لگندوار عمود جدایک بویه. زمان عربی لزانینگاه حلبی خوندیه. گرنگیه که به زمان کردی دیده و به دهان پرتوک گوتار لسر زمانی کردی بلاف کرنه.